Svaka žena ima nebo koje joj pripada i pitanje je trenutka kada će se pouzdanje u ono što još nije, a moglo bi da postane, materijalizovati kroz uspeh ispleten od vere, znanja i upornosti. Upravo takva je poema istrajnosti i balada neodustajanja dame koja je uspela da transformiše svoju popularnost i kontakte u temeljan poslovni poduhvat na nekoliko frontova. Jelene Bint Draj. Mapa njenih uzleta ima izrazito motivacioni karakter i pokazuje kako izgledi iz mladosti i prve šanse realno mogu da postanu odskočna daska samo ako im sleduje uporan rad, strateško ulaganje i ambicija. Od luksuznih kozmetičkih salona i spa centara do medicinskih ustanova i poliklinike Al Das, disciplina i posvećenost Jelene Bint Draj, uvek spremne na žrtve kako bi se njeni ambiciozni poslovni planovi i vizija potpune usluge realizovali u punom kapacitetu, predstavljaju formulu uspeha. Nagrađena je priznanjem za poslovnu ženu godine 2009, a 4 godine kasnije je usledila i nominacija za ženu privrednika godine Srednjeg istoka. Za zvezdani put poslovne volje, za živi primer preduzetnice koja je razvila složeni portfelj luksuznih servisa u oblastima lepote, zdravlja i obrazovanja i time postavila impozantne standarde ženskog preduzetništva, za odgovornost u biznisu i investicije koje podrazumevaju prestiž i visoku reputaciju, moderatoru lifestyle industrije, poslovnoj ikoni Bliskog istoka Jeleni Bint Draj, Fondacija Braća Karić dodeljuje nagradu Braća Karić za preduzetništvo i izuzetna dostignuća u oblasti zdravstva.